O te fia whaafeilo i atu I lau whaafonga angai le nei tae au ma lo le soifua manuia, alo mai o talafo ala Radio Samoa. Tala to mua o le asatofi. O lo langolango ina I nisi o sui o mauta le councilor maunga ke Tamaki, Joseph and Bartley, a o toi salala wai whaamatalanga al pule nuu au kilani, na pei watu tasi essay lava Bartley, tusa easy councillors. O saunoanga ne al pule nuu ia Wayne Brown, na whaia whaasanga ia Bartley, a o iai isa tau mawhatanga sa whaia, sa whaapea mai Brown, o ana councillors, e le ai se isi ato atua o na lelei, pe whaale tonu, peitai, o Joseph and Bartley, wata wau ina ova malelaina whaatapulaa. O Bartley o se tasi o council o lo tu malosi, ma fina wina lo na le langolango ina o le whaiti o tupe, o lo tu ina mai e le council, e whaatupe e polo kalame tu e le community e peo na iai I whaatala noanga o le paketi au kilani, le o tapunia. E uia le aisa tali alo ia Bartley tawala mai tusinga ma ofisa whaasalalau, I lunga le Twitter, o lo ia ta wai, oni la fonga e le o fesoa soani le tau mawhai, e a o a otupulanga talavoe awa le tusi lima, ma I le manatu o le councillor o au kilani I saute lea ua lo te a mai el pulinu. Ai mele ta ita maita I le Crane Party, Marama Davidson, ua ia whaiaita lau le pui a Bartley. O Bartley o le councillor na moli mawina lona tu ma losi mai mo le community Pasifika na a fia I taimi o le wha. Ma o lea lava fo I wato e moli maui nisi o le maunga kia Tamaki Local Board. Ua whaailoa le malola na polo ke tifo o le a whaititi ai o tau ta la fuai. O le polo ke tile ne o le alaunga ta sia I la pisi wa ta ua recycle. Whaapea lea o ino mea ai wa la fuai le la pisi ai ele I umale tausanga I lua fetolu se fulu. Mai le minister o le si o manga David Parker, o se whainga fo o le asui ai le system o lo whaau ngā I le taimi nei, I le ao ino le la pisi. O le ingoa le polo ke ti o le getting rid of waste for a circular Aotearoa New Zealand. Ma oi tu malo umama ai amata mai le masino Februari le tausanga fo o le ai le swinga I la pisi recycle e talia ma o le isi la asanga le polo keti lea whaato a whai ese ai loa le ao ina mai o mea ai totoe mai a ingo lo nofo I le taulanga. O lo talia ma le fia le Auckland Council fuanga le malo ma le whaata atianga o lana polo keti fo. Ona o leo lo tele lava la pisi recycle e umane lava o toe la fuai ona e le mawhaiona toe whao ngā, wa toe whewhi loi maisi o taota po o mea ai totoe. E ono le na o le pauai leo mea se sea le ua tuli ma le kāpeneta I le vai aso nei, Stuart Nash. I saunoanga le komesino leo ana nafi Andrew Costa, e fōlinga mai ai e ai isi. Ma a o whaasolo aiso e suenga whaapitoa wasa wai ma le tala, e ono iai whaupoponga I le lisi. A o whai mai ei la Nash e le whaamawai ma le pale mene, e ui ua tuli ma le kāpeneta. E le ai se palo tala I titi mo nei pi ai whaia, ona e le whaamawai. Ai reporti le news app, e tasi le vai aso le olo tu inatu ia Nash, e toe mawhau wai. E ta I ono iai lewa noa e le toe momo e le whai ngā palo ta tele le masino o ki topa. O Stuart Nash e le o se tangata I masania I ona whaalongoina ni mesa se e ta ule angai nailo na ingoa. Ma o ia fo I le great grandson, a le sa a vea mapale mia le leiba I tausanga ugalu, Walter Nash. O whaato ese Nash e ala ilana post, na whaasala lau ilunga le Facebook e le ngata I pale mia, tangata o lona I tūmalo, whaapele ka peneta. O le emaili wa tūlei nei Stuart Nash, o le anai loa le ofiso le pale mia I le lua fe luas futasi. Po le taimi le ana tūla I mai ei Jacinda Ardern ma a o whai mai ei le pale mia o lo iai nei. Chris Hipkins e le I sila fia Jacinda, whaea leo lo wa aia le o whai ngā luenga le ofiso le pale mia, wa whai mai le taita I le National Christopher Luxon, o le alava sa nā I le ofiso le pale mia, mo le lua tausanga. E to ai titi sa vaenga o le whai ngā luenga le whale mai a miron mua I tali tono lo o mawhai le Emergency Department po le ED, o na whai le ngā luenga. I le so enga na fesiling iai le o whai ngā luenga le soifo malo lo ina I totono le atunu I le masino te sema. Na maua mai ei whaai unga nei whaato a whaai loa I le masina tālu wai. Na awa iai le silia ma le a whaiwa se lau le o whai ngā luenga a le counters manukau. Ma e na o le sefulu iwa pasene I lato na whaapea mai o lo o lava le o whai ngā luenga o le paketi, mea whai ngā luenga, whaapea poto o le whale mai e mo o mia mo ngā luenga I le ED. I reporti le One News, o le toa tele o le au whai ngā luenga o lo o moli mau I le uti tele o le au whai ngā luenga ma e le aise sifi le ED se I atoa. O nisi wa toe moli mau o lava yaso malo lo wata ua day off e toe wala au watu lava mo sifi wha au popo. A o lena tu sia le nei reporti wa whaapea mai ua oni wha ai unga wa wha matala mai ai e le o le leila system ma o se popo lenga tele lea. Tala muli
Ua toe whaato ese se tasi o tangata po e ata le vasengo tu sitala i le minister wa onga, Jan Tinity, e tu sa malefeto aiolo na au, male mea po e ata na nafi. A o anga ia toele minister le mautafono na nafi na whaafua se i o na wha i le mea po e ata. Ma na whaatope tope o na ave e sea mai le nofuanga na whaamanu aliai. E le suita ita i le National, Nicola Willis, ma o lea fo ina fautua ina Nicola, e whaisana malo longa mai le fono pe awhai o ni niva pea. O le fōma i le Labour, o ia fo i le minister o se fōma loina Dr. Aisha Verrill lea na vaaya. Mai le so opportunity, o no le ti ngā tele o le au le minister, na mā nawa i loa i lea taimi ma o lea ele i au ai le tali ngā fesili le mauta na nafi. E le ngata o wha leo le wha ato esenga, a o lea fo iwa mai a wha o atu le tusi wha ato ese, a lea sui o tusitala. Ma ua toi wha manatuai le vasengo tusitala, tau tua nā le saunga le mua sui o le fono, a o iai la lato ngā luenga. O tala na o le nei tai au, manuia le aso.